Kitabu cha Isabu mirongo mihu na mwenga. Aisraeli mana arihiza Amidiani. Bwana kimwamba Musa arihizire kisasi ya Israeli kwa Amidiani baadaye huo ndafa. Bae Musa akiambira watu atayarisheni atuenu sehemu mende makahe na Amidiani ili mamurihizire Bwana kisasi. Kila mbari ya Israeli na imbo za atu alifungwenga mende vihani. Bae kila mbari kimbo za atu alifungwenga na osuka jumula makikalani atu alifuku 12. Musa akiahuma mende vihani aungana Finehasi mwana wa Mulombeli Azari. Finehasi akihala viyasha ohatwaire na magunda kwa manyisira atuzulu za viha. Israeli makiapiga Midiani ere Bwana rijomlagiza Musa na makialaga lume osi makialaga hangwenga na tawalia atano Amidiani evi Rekemu, Zuri, Uri na Reba kiza makingwalaga Balamu mwana wa Beori. Aisraeli makia halamateka na acha Midiani na ahoho aunga na ng'ombe zao zosi na ngonzi zao zosi na mali zao zosi na kiocha mizi yosi Amidiani mario kalama kikala na kambi zao zosi makihala vitu josi na makite kana damosi na nyama na makivireha kwa Musa Mlombeli Azari na kwa Israeli osi. Wakati huo wa Israeli were kaiza kambi konyanda za Moabu kanda ya muha Jerodani ukivuka kula Jeriko. Musa Mlombeli Azari na vilongoza mtungana nooso wa Israeli akimbola kwenda tungana nao zayayo kambi. Musa kiatsukiriwa wa maifisa jeshiani wa makomanda vikosi vya majeshi alifu na makomanda vikosi vya majeshi ganagana mareo kalama zao ya kula vihani akiauza kiamba Bwana mwarisha moyo anaache osi samba ndio mareo tuwa maanzo gabalamu na kwa hende ya Israeli mamuhendere dhambi Bwana ko Peori Jesu virisho hende atu Bwana mapotuni pigo vikara alageno ahoho osa kilume na kila mwana mchare lala na mlume ela sichana osi mareo kama zangwe kulala na mlume aricheni kwa utu wenu kila mtu arelaga mtu edu kugutalufu na kalenze ayo kambi kwa muda sikufungahe siku ya hahu na yafungahe mdazitakasa na mwatakaso watu mareo ahala mateka mdatuusa kila nguo kila kitu kilichotengezwa na kingo na nyoga za mbuzi edu mbao. Bae Mlombeli Azara kigambira majeshi garigo kalaga za bola vihani. Hii ndio sheria ambayo Bwana mpa Musa. Dhahabu na fedha na ng'andu na chuma na bati na chuma kifacho risasi na kitu chochote kilimacho kuvumirira kingizwa chomohoni kindatakaswa kwa kuangizwa mohoni ila pia kindatakaswa na maziga utakaso ilicho hakidima kuvumirira changizwa mohoni kindatakaswa na maziga utakaso siku yafungahe mdafula nguo zenu na mdakala mzatakasika bae mdakala mnadima kwangira mokambini kugaja vitu vizisho halo mateka. Bwana kimwamba Musa uwena Mlombeli Azari na ovilongoza wo mtunganano ngatalatu osi na nyama mreo halo mateka vigashendikana mbiri. Sema ya kwanza ipende majeshi garigo kwenda vihani. Sema ya hiri mwape atu angine osi tenga kula kwa rofungu rawa mareo kwenda vihani wenga kwa kila magana matano rikakala atu hedu ng'ombe hedu nzowe hedu ngonzi hedu mbuzi herekoda ambozerwa Bwana boza kodi riri kula kwa nusu ya muuza wao na umupe Mlombeli Azari ere sehemu ya Bwana hala sehemu mwenga sehemu 500 ya muuza wa Israeli ikakala ya ng'ombe nzowe hedu ngonzi hedu mbuzi hedu nyama ape alawi matunzao hatuaeri a Bwana. Bae Musa Mlombeli Azari makihendere Bwana jomlagiza Musa etuvirisho sala kula kwajo virisho halo mateka nigo majeshi ore ni ng'onzi 1,500 na 15 ng'ombe 1,500 nzowe 1,500 na mwenga na sichana 1,500 mareo kala kama zamanya mlume nusu ya wamuza au mareo kala maza kwenda vihani ore ni ng'onzi 1,500 na 500 na fungahe na 500 ng'ombe 1,500 na kodiro Bwana kikala ni ng'ombe 1,500 nzowe 1,500 na 500 na kodira Bwana rikala ni 1,500 na mwenga atu 16,000 na kodira Bwana ni atu 1,500 na iri kodiriro Musa kimpa Mlombeli Azari
here sadaka kunulwa kwa Bwana here Bwana rizomlagiza Musa. Leo nusu ya mumuza wa Israeli urotengwa ni Musa kula kwa ariyahu atumario kalama za kwenda vihani pare ni mwanza 1,000 na 50 na fungahe na 500 ng'ombe 1,000 na tandahu nzawa 1,000 na 500 na watu 10,000 na tandahu Musaka ala mtu mwenga kula kwa kila atu 500 na nyama mwenga kula kwa kila nyama 500 kula kwa hiyo nusu ya muza wa Israeli. Akiapa ala mario kalama ki hatunza hatuaeri here Bwana rishokalaza mlagiza Musa. Vikaro wa maifisa yani makomanda vikosi vya majeshi alifu na makomanda vikosi vya majeshi gana makimuzira Musa makimwamba sisi wahumikio fuzaga talago majeshi gosi fuga imirirago na gosi gahaho waifuza murehera Bwana sadaka ya vitu kila mwenga uhuarijo vipata viaje dhahabu, bangili, mikufu, pehe, vipuli na shanga ili patanisho na Bwana. Msana mlombele azari makivihokeraje vitu vya dhahabu vrijo dono. Dhahabu yosiri mbozo kwa Bwana here sadaka kunuloni o makomanda vikosi vya majeshi alifu na makomanda vikosi vya majeshi gana pare inauziwa shekeli 10,000 na tandahu na magana mafungahe na 500 kila jeshi wereriza zihalira vitu. Musa na mlombele azari makihokera dhahabu kula kwa makomanda vikosi vya majeshi alifu na makomanda vikosi vya majeshi gana na makireha kwenye himara mtunganano ili Bwana awakumbukira Israeli. Ni hayo tu.